Ibihe byiza kuri wo kurikira ibiganiro bya Mugari Media TV, nizere ko umeze neza mu buryo bwari bwo bwose. Reka unyemerera amakuru y'uyu munsi nyihereye mu gihugu cy'u Burundi, nkubwire ko umugambi witwa CNDD-FDD yatangaje ko abagerageje gukora kudeta kuri Nkurunziza batazaba barirwa n'umunsi n'umwe. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi yitwa Reverien Ndikuriyo yatangaje ko abagerageje gukora kudeta Pierre Nkurunziza muri Gicurasi 2015 batazababarirwa n'umunsi n'umwe. Yabitangarije abanyamakuru kuri uyu wa 24 nyuma y'inama nkuru imaze iminsi ibiri ihuriza mu ntara ya Ngozi bahagarariye abarwanashyaka ba CNDD-FDD. Aba bantu barimo abasirikare, abapolisi, abanyapolitike ndetse n'abanyamakuru, tutibagiwe n'imirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bahungiye mu bihugu bitandukanye nyuma y'aho iyi kudeta yari imaze gupfuba. Leta y'u Burundi yacanye umubano w'u Rwanda isobanura ko bacumbikiwe hano i Kigali. Urutonde rwasohowe n'urukiko rw'ikirenga mu Burundi muri Gashyantare 2016 hariho abantu basaga 34 kandi bose bakatiwe ibihano bigera ku gifungo cya burundu badahari. Umwe muri bo ni umunyapolitike witwa Minani Jeremy, uwo akaba atuye ku mugabane w'i Burayi. Muri Kamena 2023 yatangaje ko icyo bazira ari uko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye wasimbiye Nkurunziza. Minani yagize ati abo barundi basaba ubuhungiro n'impunzi bashakishwa kubwicwa ku byaha bashinjwa bishingiye kuri politike mbi yo mu gihugu cya Burundi. Ndikuriyo yagaragarije abanyamakuru ko CNDD-FDD ifuza ko Burundi bwoherezwa aba bantu bagacirwa urubanza kandi ngo nibishoboka ko icyaha cyakorewe Nkurunziza kibabarirwa na Ndayishimiye Evariste. Yagize ati icyaha cyakorewe nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza ntabwo cyahanagurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuva mu Ukuboza 2023 ubwo umwaka ushize, leta y'u Burundi igaragaza ko bamwe muri aba bantu aribo bayobora umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara ukunze kugaba ibitero ku ntambara mu ntara y'Ubujumbura. Ni ikirego cyongera ubukana cyari gisanzwe. Reka nanone nyemere nekize mu gihugu cya Kongo. Ibintu ntabwo ari shyashya mu gihugu cya Kongo. Reka mbwire ko mu kiganiro cyiswe 13 ans ça suffit gitambuka kuri radio na televiziyo by'igihugu RTNC kuva ku tariki ya 15 Mata, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC General Major Sylvain Ekenge yatangaje ko yeruye ko mu myaka 30 ishize FDLR yagize uruhare mu rupfu runini rw'abanyekongo. Yagize ati FDLR itera abanyekongo, yica abanyekongo mu barenga miliyoni 10 bishwe mu myaka isaga 10-30 ishize. FDLR ifitemo ijanisha rinini mu guteza impfu hariya mu gihugu cya Kongo. Aya magambo ahabanye n'aya Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya wateguye iki kiganiro. We wagaragaje ko FDLR itakibaho kuko ngo abarwanyi bayo batashye mu Rwanda nyuma y'ibikorwa bya gisirikare byabayeho byo kubarwanya. General Major Ekenge yagaragaje ko uburemere bw'ibikorwa by'iterabwoba nk'umuntu wagize uruhare mu bikorwa byo kurwanya FDLR birimo Operation Amani Kwetu na Sokora yari abereye umuvugizi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugeza ubwo yazamuwe mu ntera 2022. Nubwo bamwe mu bagize leta ya Kongo babyitarutsa, General Ekenge azi neza ko FDLR iriho kandi yongerewe imbaraga nk'umuntu witabiriye inama yabereye mu kigo cy'igisirikare cya Rumpanga tariki ya 3 Gashyantare yahuje General Pacifique Ntawunguka Omega uyobora umutwe w'abofisiye bo mu gisirikare cy'iki gihugu cya Kongo. General Major Ekenge ni wari umuvugizi w'igisirikare muri iyi ntara, yitabiriye izindi nama zirimo yabereye Ipinga tariki ya 8 n'iya 9 Gicurasi muri 2022. FDLR hamwe n'izindi mitwe izwiho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nka Nyatura, APCR na NCDR yumvikanye na leta ko igomba kwifasha kurwanya umutwe wa M23. Hashingiwe ku kiganiro cyabaye tariki ya 19 Kamena, General Omega yagiranye na Lieutenant General Constantin Ndima Kongba uyoboraga iyi ntara. Muri bo uri murwanyi wo mu mutwe udasanzwe FDLR witwa Sirapo
yariwe amadolari asaga 300 ku kwezi mu gihe yagiye ku rugamba muri Grupoma ya Kibumba ni muri teritwari ya Nyiragongo. FDLR yashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rutonde rw'imite y'itwerabwoba mu Kuboza 2001 nyuma y'uko yaho hari hamaze amezi hamaje kugaba igitero kuri bukerarugendo muri parike yitwa Bwindu ni muri Uganda, ikicamo 8 barimo abanyamerika bagera kuri 2. Raporo zitandukanye zirimo iz'umubuki z'umuryango w'abibumbye zikurikirana hafi umutekano wo muri Kongo zagaragaje ko FDLR ari umwe mu mitwe ihangayikishije abaturage bitewe n'uruhare igira mu guhotera no gutoteza abanyekongo. Hashingiwe kandi ku bikorwa by'uyu mutwe igisirikare cya Kongo cyasabwe guhagarika ubufatanye hagati yacyo nawo n'ubufasha bwose kiwo abakuru b'ibihugu byo mu karere n'abasabye ko abarwanyi babwo bava mu Kivu cy'Amajyaruguru bagataha mu Rwanda, bitaba ibyo hagafatwa ingamba zo kubarwanya. Nyuma y'igitutu intumwa za guverinoma ya Kongo zari zitabira ibigano i Rwanda mu gihugu cyangora muri Werurwe 2024 zari zemeye ko zitazategura uburyo bwo gusenya FDLR zisezeranya intumwa z'u Rwanda n'umuhuza Angola ko zizagaragara ko ibikorwa bizakorwa neza. Nta cyizere cy'uko leta ya Kongo izubahiriza isezerano yatanze kuko byagaragaye ko rihabanye n'ukuri ku mutima wabo. Ubwo tariki ya 25 Werurwe 2024 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christopher Rutundura wariyoboye intumwa z'abanyekongo i Rwanda yabwiraga abanyamakuru ko nta makuru afite kuri FDLR. General Major Kenga agaragaza ko FDLR ikomeje kwica abanyekongo ariko byagera muri guverinoma ikagaragaza ko nta makuru ifite kuri uyu mutwe ufite ibirindiro muri Kivu y'Amajyaruguru, ufite uruhare rukomeye mu ntambara ibera mu gihugu cya Kongo cyane cyane mu ntara y'Amajyaruguru. Ngushimire cyane ariko ndakwibutsa ko nimugoroba turubize kuganira aho bageze bafata igihugu, bafata igice cya Goma ahitwa Rushunchu. Ndaza kubwira aho bageze. Abasirikare mu Ventura bamaze gufata igice kimwe cya Rushunchu, ndakubwira aho bigeze. Komeza kuri ibiganiro bya Mugari Media TV, komeza ugire ibihe byiza.